asazi ukuthi umuntu uyophumula nini inkosi yami ilama mask akhona asazi ukuthi ngampela sophumula nini ilama mask. Hey webahlali ngiyacabanga ukuthi nisaphila nikhona futhi ningisabi ngilindele ukuthi nginibuyele nezinye zezindaba. Nanti phela indaba engiyithola ukuthi engazuthi uphahla lokuyena oyiminister ye health uyayibeka indaba ukuthi njengoba kwamiswa ama mask kulamavi amathathu adlulile ungazuthi uthi ubone ngathi kuyinto errong ngoba sifunanto olunye ubhubhano eluza ubhubhano lakhona olu strong more than icorona and selutholiwe kwezinye zendawo ukuthi sikhona lesifo and kuthiwa si strong ngaphezulu kwecorona angisazi esho ukuthi umuntu usezovela afeke manje thiwa lesi sifo si strong ngaphezulu okwecorona size ngamandla sizoqeda ngoba endaweni ezinye sezitholakele njengako UK njengako USA njengako Australia Germany kako Canada sesibambekile lesifo nako India sesikhona lesifo and siza kabuhlungu ka strong kodwa la eSouth Africa bathi besingakatholakali kodwa ke so bayayisola le ndaba ukuthi sihlukane nama mask bona baphasisa ukuthi engathi besingahlala sibeke siwafakile ama mask ngoba ukuvikela ke manje noma yini enye ezayo ngoba isifo sakhona bayasisola ukuthi size ngamandla ke manje ukuthi sizoqeda. Asazi ukuthi isifo sakhona sisifo sini abakasichazi nokuthi siyini kodwa ngikutholile lokho ukuthi bayabeka ukuthi nasi isifo sakhona si strong singaphezulu kodwa ngathi bathi sibonisa nokuhlukumeza siba nezimo zemkhuhlane ungathi uphathwe umkhuhlane wena bese uvele nje vele uphelele ezandleni so asike ke impela angazi ukuthi singahlala ke kuona ama mask nje babeyasho ukuthi abasiboni isidingo sokuthi kuhlukane nama mask ubeka kanjalo ke uphahla okuyena health minister ukuthi akuhlaliwe kuma mask ngoba lesi kukhona lesi ke manje esinamandla kakhulu isifo esizayo esidlula yona icorona le ebesisaba asihlaleni ke kuma mask ke bahlali singasuke kuma mask ngoba manje bayasho ukuthi hayi impela mawukuthi uyahlukana ne mask umthwalo usobhokweni uyahamba wena. So ke bahlali asingahlukanini ke nama mask isifo sakhona ke basibiza ukuthi i-virologist bathi sifocusa kakhulu ngasi sibhekana kakhulu nama cells wakho and meye sakunqoba kuma cells azukuthi vele ngama cells wakho ama cells ilawa alwisana nento engena emzimbeni engekho right kunama red cells okay ama cells ahlukahlukene lawa alwayo egazini lomuntu so mangabe lesi sifo sifika kuwena sifike siyolwa nalama cells siwanqobe vele kuwena ke obvious masengekho lama cells ukuthi alwe nezifo egazini lakho kuyaphela wemhlala kuyaphela ngoba phela lezinto ama cells wona a powerful emzimbeni wakho iwona inkondla alwa nezifo ezingena egazini lakho so manje mengabe ukuthi sekufike lento yafika yalwa nawo iyalwa iwanqobe ubese wena vele kuphele ngawe kodwa ke inkosi yami ke asazi sesithembeni uNkulunkulu ukuthi asikho isifo esehlula yena kodwa bayasho ukuthi lesi sifo sikhona siyeza and sizivikeleni singasuki kuma mask ngoba si dangerous and si dangerous more than i corona so asihlaleni ke bazalwane sihlalweni bahlali singasuki kuma mask nje babasibeka nami ngisazole ngithola vele ukuthi kahle inkomba zaso isona siphi kodwa ikona ngisakuthola lokuthi sifike silwisane nama cells emzimbeni wakho siphinde futhi uba neleyo nto ukuthi uphelele uphathe umkhuhlane obvious ama cells mase efile emzimbeni wakho ngeke ungabi nayo umkhuhlane ngoba ayisekho le nto elwisana nama germs or isifo esinjani esingena emzimbeni wakho ngoba lama cells asefile so ke asihlaleni sigqokile ama mask nami bese ngiyekile ngifuna uqamba amanga bese ngiyekile i mask
sengijele ukuthi ungasaphumula ama-mask, kodwa ke asihlaleni kuma-mask. Sengibuyela back nami ngiyacabanga ukuthi nawe mhlalo uzobuyela back kwi-mask yakho, ngoba nasi lesifo bayasisho ukuthi size ngamandla, sesitholakele kwezinye kumanye ama-countries. So asike silweni lento ukuthi sivimbe nathi ukuthi singayitholi le virologist indini isifo sakhona ukuthi singasitholi. So asilweni ke sile esifaka ama-mask wethu. Siyazi ukuthi abanye bethu vele kunzima ama-mask akwenza ungakhoni nokuphefumula, ungakhoni ukuthi ubreathe ngendlela ngoba usuke uqhumekile. So asiphindeleni ke izithandwa kuma-mask lwisane nalesifo esikhona. Ngiyanithanda webahlala uke ngiphinde futhi ngibuye nginibone nginitholela kona nginazisa ukuthi kuhamba kanjani. Nginithanda ule